The Seng Samla Hima Langrin had organized a press conference in Shillong on the 9th of June 2023 to announce its intention to organize public meetings to oppose the activities of the Siem of Hima Langrin Nangte Singh Siem Yong, which are against the law of the land. Speaking to reporters today, one of the members of the youth body of Hima Langrin, P.S. Lingdo, informed that public meetings will be held on the 16th and 17th of June 2023 at the villages of Kensosan and Plangdilon to oppose the conversion of land of the Hima into private property, thereby robbing the public of their rights and privileges as sons of the soil. Te halor kita kinongrim ni penbenaya hane ba ki kun ki hajar jong Hima ki ba pidon ni ki jingsau kia ki jingsau kikli nabta banyada ya kenika hok jongi ka hok ke jonga ke jongpi ki kun ki hajar jong Hima kenang bangin skam kata ka hok long trai mantrai ki jongi ni penbena hane panakalian jongi kesang sama ngin sa pelong ya ke jingi hakini kisni pat kata ka sedang nadu ke khat nriu tarik pat khat nyau tarik ka khat nriu tarik in sa pelong ya ke jingi ka sedang ka Kensosan kan sedang ka jing pensai pat ba bat ka Plangdilon ka khat nyau tarik tikini kalau ngejing berbenana kalau yang jungi keseng sama bahalor kini ki jibom laksa su jungi ban supet lani ki laksa su jungi ban supun yang ngejing sak lilam ban ngejing sak penon kam bakla ka Hima ngejing sak pendu yang kata ka bor di ikhtiar jungi Hima nak yang jungi ngimi sakmat menta nomor babun ki paradong pathan ki jungi ki kun ki hajar jungi Hima ki snotu yang ngejing re ki babun kimnut ban mi sakmat ki snotu yang ngejing joki tang apoyin tang hidukan sya nama kata mentah takenti ni nak lihat ke sang samla ngisi mi ke senjam bangin hapan ya sakmat banyada nam taka dong kathan banyada nam taka hok joki kun ki hajar pene kata ka hok long trai mantrai bat sa kawai kwa ban kendu ni ban kwa ban kran ni belum ba piui hakapur pengi kran muslim wong ba ya kan diga manis nembur la trikam la taki pos nem bat la yasuk dari menteri di Lenggo bat usim kenang banwara ia kasuk kasah bo Hima te kono karena banlong patala banjie banong ta ke yasuk ko ong ai no la de kala private man yang Hima kata ke de ke bang nyung man pediang le le bat nya kwa banong ni ngolong bala utiron sim ustad yang bendi bat sya ya ko yin bendi nam ta ka khandau ka sia nam ta ikun ki hajar balai usim jongi umlah panjang panjada nabta kahok jongi ikut dihajar nabta pan pene kata kahok long trai mantrai jong Hima jongi mar balai kata undon suki Hima min yang kerja dulu suka iba kata kedai kai bang kuat pan pai bani keruang